Tini hingke chung kaisa o Amarpur division ni ungoi Pochin Duluma bisio kaisa chung buskang 2023 ni noti preparation naka joto sikla bodol noti chung buskango bahai ke cholenai bahai ke chung tungma ke chanai ba election ro ganai phaika o election ni movement no je bahai ke chobak khlainai abnoti chung kokchap laika tini sudu Pochin Dulumani Sikla simino o sikla faiman bagai panu belake hambai mario tang male chung buskango 2023 ya o BC election ongkha hingke chung jesapana o 17ta 18ta BC yo 18ta na clear chin Tipra Motha chung success khainai bagino chung prostuti ei karone BJP IPT jot sarkar hapangno chung sarani mujugo norok daiti BC election ঘোষণা rinang thong abo chung sarkar bahadur no koyo tei kaisa hingke chung oro bibinno okorobo blog robo BUC chairman ro hi nanan daron neke kariwe je pahar oncolo Tipra sa je bulai toglai je khai tingmani abo belai ke hamya abon pangino chung sarkar bahadur no sawo daiti no je election khlainan bangai o BC election no pass ngai agami 2023 bo chung प्रस्तुत tongo fight khainani bangai abon bagai joto lukro no chung saran mu chung obose chung haino chung sara Tipra bukung bararok oba haikeno tiar jak Tipra Motha khlai tongnai tai kaisa hingke oba hai tabu je chung tini BC ni tei je kok salaimani joto youth no tei je kok salaimani ke oba hai chung nanan dorone chung tabu hamya je siljagi tongo buibai je Tipra Motha rok desdrohi ba hamya obo haike sajagi tongma chung saran mujugo Tipra Motha ke bono buya ke bono togya ke bono kaija sanai ke buisi sano buisan phayo chung dusri abon bangai chung বিশেষ করে o je Amarpur amtaini ungi jara বিরোধী পার্টি khlai tongnai ba jara national party khlai tongnai saran mujugo chini against no khorok tati sadi chungna hamya tasildi chungna hamya silkanke chungbu borok munisho chungbu khanawi soijo khlaimaya ei karone chungma sabo buskang ro jahatu obo haike chini Amarpur division obo hai balance nya joi jate omo hai hamya balance tangthung ang obose koyo abon magai chung kebobe bulgan thaya kebobe walan thaya chini manthai chini soktai greater Tipra chung kaisa chobak layo aboni against kebo